Sok od breze. Beremo sok od breze. Vrlo zdravo. Ovo se dešava samo u aprilu, maju. Kada breza pupi. Vidite, vidite. Kada sokovi krenu da teku kroz ovo stablo. I ovo je vrlo zdravo. Kad imate vodu u prirodi, onda nađu brezu u aprilu, maju. Jer ona tada cedi sokove. Vrlo su zdravi u aprilu, maju. Sok od breze, brezovina. Tako zvana sok od breze. Znači ovo teče. Sok od breze u aprilu, maju. Kada breza pupi.